TD sindrom ili kod nas poznat kao TT sindrom ili kao sindrom palih anđela se najčešće javlja kod ljudi u najranijoj mladosti. Veoma izražen nasledni i traumatski faktor kod ove bolesti činjenica je koja može da pomogne u sprečavanju njenog širenja sa roditelja na decu. Dakle, pitamo Gorana. Gorane, da li je prilog koji ste malo čas videli istinit ili lažan? Prilog je lažan. Tako je, Gorane. Čestitamo, dobili ste 100 poena i pravo da učestvujete u narednom pitanju koje će vam omogućiti da dobijete još 50 poena. Da li ste spremni? Da. Pitanje za vas glasi. Znate li šta je to zapravo TT sindrom? Ne znam.